Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag, itaka nito. Ti surat ngayon tayo ibasa kat manipod kanipagayam sa tor, saan napod puno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rufel, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Noime Santos. Kastoy man ti surat ni Pagayam Sator. Dear Manang Biyanang, agpada kami itikabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laengen ngagkabkab balay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, dimteng ti jak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan la iti nasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Agpadatan abaak. Isu akas tuytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka ngay sa tor? Kuwa nga main. Pampanunutak nga min anarigat ti awan kadwana. Nang runa no mauyo ti pigsa. Datati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikasta nga edad mau. Adapay lang at mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mo iladag iti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, diyak kayat ang mga asawa ka. Noan niya titulagan, isaw ti matungpal kabages. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan dito balayaw. Diyak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Inom nga ta iti arak. Kunayon mat nga insardeng nan ta ginam iti arak. Insardeng na na, nabayagan. Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapanla ka no makiis-istorya ija plaza. Diyak ka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibait, manang. Ngamlili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ni namnama akas dyan ti ipakita na ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wait. Anya, mutintikas jay ngayon pakitam itinubyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya kumatidakas na itidaytag, agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta, nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Gayata nga rod. Ken ayatan nak nililay. Agin inayat kami. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakadayjay.
Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan naman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Ngam inton agbaybayag, rumwarton ti putno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Plano pa'y kit di ko man ngay kalay sa, si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y asa kay to agdan na angkal. Kas jay ngamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ayatan nak ni Lilay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo, at iso adi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili, agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarod kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar da Lili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilawlawag yo, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikur ti kastoy. Saan komportable no adda sa bali at tao dito'y balay. Anyat pa kasi kuramaya manang. Naganayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idi insangpet mo dito'y ti ubing anubyam. Anya ko mati problema ken kuha na aya, ken nagagetmait. Iso lang arudan ti para lutaw, para idnaw, ken para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod addan ni Lili ditoy. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lilay, ta saan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alilay, isunti bidaken kasator. Isulaangan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't di kagsaw iti kasta, ta saan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga nasakit tinakam ko. Tadi mo tinungpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murang yo, ipag Petra. Saanan? Krugit ti trabaho. Sinsinan labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumar ni Satur ang mapan agtrabaho. Ngam di dakpay kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ta atensyon ti asawa. Napatag kayo latay ti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo nakin ka, Lili. No, apay nga minadimtang ka pailaang iti biyag ti kabsat ko, Aglablabas ka na manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo lao na yan ni Lilay. Talaga napatpatagan day jay alili nga misyak akabsat mo. Masisakit mo, ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaws, aguli magkalaang manang. Di ka sumanao. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak.
Anya! Anya pa'y lang arog ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga penpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mula ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y adamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tap na mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na iti namindo agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta agpenpensyon, period. Nalangaraw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nga na Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisay. Nakasorpan kayo pa inyo. Nagkiting mo day tanay. Kan, wawligs kay magayam. Ay, wen ay, krasnak aya. Minanamot, tila damdamagin na. Ibagaam no krasnak, taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko, iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang, tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si kanti soy. Anya? Si kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Uray di ka agtrabaho, mapalain tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipimaot ka na ko, ada? Saan kami akumpatibal iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tasi kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpurmi ah. Day, kadua mo ni Tisoy, manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kun dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ha? Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! Ha? Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay payla abulan, manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan? Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak pa'y masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Ati ti pakitsindam.
gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Mapana ko, nanay? Ni, ay, papanam tisoy. Hindi palengkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni tisuyin tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wen, usaram ka di motorsiklom? Wine. Ay, makiang ka sa kon. Ay kawala. Ingkalanin ta hilmi ni darling kaw. Ta isuti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayaga na panakitsinda. Narabyan metain. Apay nga ya, di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tangay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kao. kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day dya alilay. Ay, agya manaktadakan. Pinagdanag nakhane. Inap na panamta, narabiyang ka. Ay, uwan nga ba'y so Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, anda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo at nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlang. Ada in-take out ko ka na. Tinay. Sige tayo nagpulans. Ay, mangan kamutan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay! Pansit mo't lang! Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw! Agawid aki jay lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iji lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ni nanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan da ti pirmak. Ay, kasta aya. Kaano nga raw ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Ang apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, Tay nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iji lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Jak matlama urayan nga agawid. Kunana nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaala manang. Innakon, tanay. Aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na sa taor! Anya di ko na yun, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy di ti balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa taor. Tapanag kunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay ngay, nanang.
Sorry sa tur. Ngam nitisoy gayam ti ayayat. Payan na aramid mo tikas taoy. Ay, siga tisoy! Amom nga umadanin tikas harmi ka nililay. Ang mapay ngay nagaw mo kanyak. Ladingi, tagtata. Da kami tiyagin inayat ka ni Lilay. Iso da kami tiyag kasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Pitra ti amin ay. Mabuti nga ang pakita kang kwanan. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isika sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo. No di na kan kaya tanak ka. Kastalaang ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man ngam awan laban ko, tasaan kami pa'y mata nagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend kan naki-girlfriend kada kami, kat nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Pagayam sa tor talaga akastan ni ayat at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman akting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa.